Udukhat ke Khasi Hills Autonomous District Council uba Meghalaya Mawhati constituency uba Charles Mangar mentakasngi ula Kyntu Myntri Rangbah ukonrat ke sama ba udai banweng no ya ke CRPF belabut ke Sarkar Assam ha block 2 uba Mangar lai tho Myntri Rangbah ba ka jingdon jong ki CRPF ha ke te ke jaka kelabut jing shibu ni gnong shong shnong Mawhati ki basong basa ha ki kaput bat ka Assam Kijing ya Kyntu jonga batu Honorable Chief Minister Konrad Sangma menangisi kalong baik haga baik dia tanggawi ke topik kepang berkata ke baik haga jing jadi batka baik dia batka blok tu ke jong ini suka penitu ifi ni ya ba ngalayo jing tip nadu suah ke khalai trik suah ke khalai trik ngalayo jing tip baga Sarkar Assam kelabu ia ke CRPF kam hang thi hagas nong pumlaper kabahap hagaraj nong tum khairim simship apo ke jing pet jong garaj nong tum khairim simship kadin manglayo so gumta nakaliang jonga ngam sobun badar dihi ngalalai aga khalai trik bat ngasham ngalak ba idon sisa di CRPF nte kadin kata ngalayo kenduru yo DSP jong gari boy ke jong ban ngalai keren sani bahah kebede ba kejenggu ikini ki CRPF tena kaliang jong DSP lai thu yang ba keladon kejeng keren hapadeng R KSP kata SP jong Gariboy district bat SP jong Kehamran Karbiang te ha kejeng keren jongki kebukut hi karai kelong ba namar ba SP jong ke Assam Karbiang long uong ba kejengbu ya CRPF kadai nak mentah ke independence day but ia ki CRP on remove lanelan weng no ha ga khan rew trek tiga pas kursi kalong ba ha ga khan rew ngala ap empat weng iki ngelawat cintip khan nyow empat weng de menen ga singi khat pra trek empat weng but hadu mentah menen ga step ngalai phone bat kinong ngelam snong ki ong empat weng ya gini ki CRPF Jadi lor kene gunung rip nak liang jonga ngala ai kene kijing tho chau chumi start jongi ban intercede ban intervene lam ya kene kam ban ngala tho sai hangi ba UCM jongi un pen koloi ban ya keren bade ban weng nam bar lada ja ba ka Assam kam weng Chief Minister jongi un hub ban deploy hub ban pha ya CRPF lan BSF ki jongi hakati kisnong te ban ngalak tho ang ni ba unso bah ban pha ya ki CRPF jongi ndai tang ham loper hakmat ke snong loper ke bade snong umat ka bah bi ngarai nung tung jong ka khairim simship ya ke jing kran bat Chief Minister mata ngalapan sawi kene nomor belai i kelas dang don ke jing thut iki pai ba kali tuan ke jing dan jong ki CRPF piso thu tang gawai ke sai haka ba men ko nga perkhat ba yo dai ki neutral force le se pa pha ko ministry Dian rai hadin mengelawat banyak kam dei gumta ka dei hi bai ba ka Sarkar Assam klapha ban dei tang di CRPF rai kidon ru ki polis ki badan ya ka tu ka singiro ni itu ipi kidon ki pulit ki buan ban kenduk yang ah ka jinglai janga khalai trik khalai khat nadu ka khat trik ngasong ngasa ante ha blok tu khat trik khalai trik hadu khat sau trik ngawan pai hadu ban met ban ngalap hi kini ki jing sisa bro khat te ka tai ting kata wan ban kenduk yu Chief Minister jungi ban nakaliang ke jong Chief Minister ular-ular pada kesini bang ai ku beli Chief Minister bola ai la dinga bani kendu bat ha kejeng kendu ulah ai kejeng kular ba un intervene no ikni kam koloi mentahi nang ba kenombu jeng ji kinong song senong jong kini ki kam apa blok tu jong kum unong mi khmat jong kene ke konsumsi ngayo i bat ngatip aha ye ki jeng ki ba mi hong de kumbalong mentang si tu ipi nganom pat detail Kidan sipon ki kam ki bangilale hang teh blok ni. Na ke benta ban penpau bangidei bangi ngidei ki trai jongka. Din ya mentah hi ngimot ngidang penkrek ikot ki selana dong sedong. Ditang go wenga kwa ban bu kani ki jingrepat sabaro ki nong elam ki jongi. Bagidon lese hakum kani ko por ki porlok nong elam ki bakwa bandai sablok tu. Mo ngimla bandan namar ke jing soi jongki yala ke jong ke jaka ke puta. Ki kwa bandai. Dindai nak kalian jonga ke bangadon mentah ni kelong bang ada kerpat ya. Bayam mentahi nakar bagadan klut ya uni kam da bahata.
Bangin syelek pun tu amda don jenggot han hadu data. Oh nyai ke jengero mana gani RBOF ba ke KSU. Adin bagawan ke KRP Student Association. Oh bagawan bagani ke di jaka jongi tan kalian jong ke KSU RBOF kila yang tu ai ke jengero ba mengiru sen malang jongiru ipan pau ba mengiru ni dai trai gani ke jaka. Tin rai ge ngomot panang pan mangi sakma kan sulit pe yo put usam pengai iba kam dei ke por yang bangin lek ta ke dei ke por yang bangin penbiang ye gi jingdan kam ke jongi bangin yo ela ke jong hak ke jongi dengan dagar pat bat kumbolong mentahi ong ipi ladang ngilet mangi sete ladang ngilet mangi lesekan mi ke jing kelumar mangi ngilet sipang kalak molong si genta ar genta ngilwan pai no mano ban mat jing ilong sok senong jongi kin mat ye ke jing tu de mano ban bakli ye ke jing bang ki mat de halor ke ni ko apa kelem pai ga man nang sini nang ba tak ba buram ndai bang adon tak we pak ke jing mo nang ba ngila manon ra ye ke jing ha am ta ni ke jing ko ni namar ke jing ko ni ke jing Islam ta ke jing syahadat kan ko semua ke jing ko ni ke jing ko penbiang ye ke jing kam baro ki bang ide ban penbiang de hangka pada ngila ban pensisa inyo ela ke jong ka hadu bentahi ban ong kata ke encourage mo dengan ngam nyekren yang kita encourage ni hadap mentah ye kalong ba kawan let try ke kejing wan let try ke encouragement kawan let try ke kejing wan kejing bo ini ke CRPF ru mau kejing bo ke CRPF mentah kejing nyekren nangkong ke dai tempat independence day den rai hadap mentah ru kimpat wan ba pun intervene ke ni ke kam namar ba keni ke jaka kumno ke Assam kalak ban film ba ke dai ke jongkat Kena ka Assam kalak ban claim ba kedai ke jongkai. Markani ke jakai bagi tip kedai ke disputed. Kalau very clear disputed tadi nak kata long bala daka Assam ni kabu ngirungi hambu. Nak kemudian ke jing song sangai jong ki nong song senong ki jongi ki badan hamde. Yang bala ni ke jing keren baru chief minister habe dia kedai ro mentah. Tindai namar bagani kam hab hagi tu ki kinreu tuli. Mo. Te kani ka hab hadian kam hadian. Jangan hamdani banong lo kata bat ba imat kabahai bangin apa haduk benda dei ke pori ke pali jong ka bani tembe ya ai bantah ingin nang ya syukri Kyntu kami